Ni thaa mugwanja tiarikia kurunga mandene ya nyomba yetu ya ntoto ya Meru TV kuma aja mwanka harakuntheori ndene ya county ya Meru na kinya ome ya Meru county mbitikiria kunenkerira tukuthuranirite thaa mugwanja shanarua ni mbitagwo Nancy Ndogo. Tukiambiria ni ati bank ya Equity gukurukira mbango jwayo kana mutaratara jwayo jwa Wings to Fly nyombite kwithirwa sponsor kana ikinenkera uteithio kiri aritwa baria bagutonya secondary school aritwa 32 baria bombite kwithirwa bakigunika kumania na mbango juju jwa Wings to Fly. Frank Munene na gututariria nteto iji. Nabo ana 32 kumantere monya cha county Meru ne bagunekete na mubango jurajo rugoretwe ntuko ya narua ajwa kuthomithia na baba. Let you go. Jurajo jekenata Wings to Fly na county commissioner Meru Friend Ndunga akirugoria mubango juju na thireto akiuria na baba kuthura bageti atirana kithomo urane ruro bungorora muturire. Tumewaambia wafanye bidii, wakienda huko wafanye bidii wasitu let down. Well, tumesema wanafunzi wa makinike masomoni, tumewaambia hawa waliofaidika na Wings to Fly. Lakini ni ujumbe tunaotoa kwa wanafunzi wote wa makinike masomoni. Wasije wakajuta baadaye. Unajua kuna msemo unaosema barabara iitwayo sijali inaenda kwa mji ujulikanao kama laiti ningalijua. The road called I don't care leads to a city known as I wish I knew. Wanafunzi wawe watu wa kujali, wamakinike, wazingatie masomo yao. Huwa tunaona saa zingine wanafunzi hata wakati shule zimefunga, wengine hata wanahusika kwa uhalifu, wengine wanahusika kwa mihadharati, wengine wanahusika kwa bangi na vitu kama hivyo. Wanafunzi, huu ni wakati wa kuzingatia masomo yenu, ndipo baadaye mkaweze kuwa watu wa maana katika jamii. Friend Dunga county commissioner Meru agitana mbere na iteta uga bonge kiri achiari iguru ya kithomo. Naye wazazi wajaribu kuhakikisha ya kwamba wanawasaidia kadiri iwezavyo. Nasi sisi kama serikali tutaweka hali ambayo ni nzuri ya kufanikisha masomo. Na pia tumewakumbusha wazazi kuhusu elimu scholarship fund program, elimu scholarship program ambayo serikali kuu imeanzisha pia, nayo pia itasaidia wengine. Kwa hivyo hayo ndiyo tuliokuwa nayo kwa siku ya leo. Arano Pastor Jagi Githinji urore mukamete wa mubango juju kanyene kambanki je yukete na thireto akiwa mubango juju jotero mbere kuruma na baba inge ingwetikine applications nkurukia ngirie monde ne Meru yonde ira chiatumi lakini twanya turari toka imono na nkuga ndauga o branch yonde ya Equity Bank ira itwanya tunanaki na nondo tuna branch inya ndene ya Meru o branch twana tunana weka ugatweka moe tuitwanya 32 na ana barabara arombete kana barabara na mobatu ni ana baba inge sana tutengi omba kujukia bonde kuga ati ana bara tomba kujukia narua ni ana barabe na mobatu zaidi na tote kuga bara twatigana bo batena mobatu hatu kuga atire kiri mobatu jara kuna levels na kuna ule oratego kona ujo kapisa keja kurea kujukua ati thoma wakiure kinya tongeria guchitaniria na CDF na mbeche inge monya gutetheria kithomo na itokuria no ntutwe na antu bangi barabomba gutethia kwina na baba inge muno twatiga na itokuria ma CDF weshimiwa betu ndene ya mugongo jwa Meru bo hakikisha na bale tafadhali baturira nja kana bagurwa igita leo litekinyi no ntubakwaga kithomo kwou bonde bajo kwe CDF tutetherie ni lakini kwenda kinya kuga ibwega sana ke thirikari yetu gukurugera county commissioner no nto ibatuleterete ingire gwitwa elimu program na yo iriamberia kinya yo narua na inkoria barabonde bandikirite na barabombona nande beteke branches chonde cha Equity Bank kana obisi cha county commissioner bakona form cha elimu program ikenda bomba kujureria tukirekeria na bwana baba na gikeno gikinene ni bethiritwe bagita uge bwao. I'm very proud of Equity Bank for their help. They will be giving me and all the other candidates. For the candidates, I want just to tell you that aim higher, because
This is your great chance, your golden chance to be whom you want to be in this life. Remember that even in their schools, there are many children who are always used to be taking drugs. Please, may you abstain from drugs and know that your body is the temple of God. You must be growing spiritually. Kuma tauni nene Meru gicigo bunge kia North Imenti nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene. Tugita na kunteretia Tharaka atiari kumanteretia Tharaka ni bonanetie kiriro kiao nyuma ya kwithirwa batena mbecha cia gucokia anabisi onde cukuru tirigiri gucoka kiumia twitite na nande ni bakoria atongeria gutonyera gatigati na gutigira bakubatetheria ni bakona mbecha cia gucokia ana cukuru gitumikia jaja ni kumania na maguri janthe jara bombete kwithirwa bakigurwa na John Ndethia Chiao kinyabia korea biao bamwe ni akariba kuma thokone ya Gatonga nterechia Tharaka ndagara waiguna na gutumenyithia itigere ntugwenke arito bacoka cukuru ntuguye mudeciari kuma nterechia Tharaka ibabumeire thokone ya Gatonga na Ndethia Chiao kwendeka indo na bomba kwithira bakiona bichi ende nyuma ya gucikinya thokone bomba kwithira bakithira bobo turi jana mburi thokone tutikugurirwa cigwite mpu cukuru na arabisi turithi tukethira kinyintu bietirie kinyabia shopping ira tukurutha jana ogu twina thina muno ituchuberue amachuru makuererie ile bapunguza gwe ni ile bakagura bora bakwenda na mburi bakagura bei ya mbiguru kaingo muchari wakawinda nyereka nontu bei maruga amachuru no wendirie ngombe to rangi tatiara embe 15 una becha secondary no gata 15 ukara ana batatu ngombe no tobiche cukuru thata ino ni twirite ana form 1 ndi ngombe kuremera nditakete ngombe tenu yakwa mwaju muno ngiri 40 na 40 kurega ila the babu ndi ngurura ngombe nwe kariugu ndi ndi ngurompa ngaule kweri ngaira mwana cukuru kana na tankarutha ende gutebo ngatiari abakirachimika gucoka na Ndethia Chiao mechie bamwe bakirara mekeigwagi babichi amana kwithiro kagitania kambure tomba kwithiro ikigana nkwendetire imbe dukitanio nkinuka na ciana bemujie na ntie bwandhiete kurutha tutigurirwa tothithi na into na bigoro na agu shopping ira tuthiete na bicinio nyugombo yena moira vita taya ne okobokoni ba agori batiera u na mburi cyo nyinge kere agori na ngweregete mburi ndende ndinde ma shukuru aba shopping niyo enonge ntigale nchwe kumbongera ndimbira ndi monge shukuru bisi na bisi ngirimbira ngo ina yendo ngwetu na tie mona dia na gente wako ayo modari wato mbrato na baga na ono ko tenyeki na mabajuku na mareku ndengo mukaba mpempe mbe ruma chingi chabente ndoroko chabente no kande mekaba na kengo wedana ngire kana gura chukuru ba keringithane na maguri mande chema mwanka mukoroku ngeno ntwende ugire twena maguri mande guru mono na kaba na ndi chemba twari itwathugana yomba kuikiresi machi twathugania ende kagita akacukuru thiete kurugorwa igetia acio ni twekire thina muthetu tutie na ata tuthiete ti ugwendi ngaza ni chokete ndiri chikotha ngathi njiro menguo ngunora bagite gintu kingi baumana kyo kagitania kwibarombete thirikari ya kaunti Tharaka Nithi gutigeri bakuona batari keindo na bao bomba gucoka cukuru niyo tie kingi ndirigirite nontu no mamburi no tuma nacio ona irio bietu kinya bio bitwekete inthiguru bire tutiye kia twirigirite na kio ni tucoketie na cukuru batonekane batu makurutha girwana nontu ba bisi tutini ombe mwanka nontu kuringana mbura baitia kana mira tiena gento na mbura ajodo kwa itikogoro siena thina mono kukurwa mbori nontu mutare mbori ngirisiere mbori nene bantu kurwa no ngitano thirikari ya kaunti mbato mbachare batoke batunja ndojo kwetu na ndite kura murotoro ta kubora kari ato konyuithia no kathiago thagana kuthwaru kumeta Gatonga kaure kweri murungu baba gatete to mbasare jana urethi bukure mo kwendeka watete tukana ngiro mbasare jana ni no kurompera mono wende bonda ngo to turemera ngombe tani ndengiri date kweri kona leto kuga ngaga shopping mwana na nchokende biche chukuru aga aciari bakithi na mbere kunyaranyara bende ng'ombe na mburi nikenda na bomo bakwithira bakiona bici ende maguri maraba kugurira ukethira mari maguta
Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Rĩtũ Ndagara Waiguna. Na tugitana mbere ni ati muritu omwe kuma cukuru ya Angaine Secondary urio kumenyekana na rietwa Bridget Kinya na ndino onanitie kiriro kiawe Kinya we nyuma ya kwithirwa ati kumenya na aria akomba kwithirwa kiri tabisi jeja ni nyuma ya kwithirwa ena irandu ria cukuru ria ngiri mirongo iri iria chombete kwithirwa ati na wa kumurira iria na aria gukwirikana mwana uju ni mwana wa Ntigwa na atigitwe na Jojo wawe na nandi na kuromba antuba wendi bubwega kumutetheria niu ageta na mbere na mathomo jawe ekaki Elswa Mutegi na gutumenyithia Arĩtu ibonanĩte gukenera gucoka cukuru kiumia gĩkĩ kĩyĩte nyuma ya gũkara mũciĩ gwa kagita karaya indi kĩamba kĩrĩ mũrutwo ũyũ kũmenyekana ta Bridget Kinya kuma cukuru ya Ngaine no ũrĩ mũrutwo wa form 3 kũrata kũmenya biche kauma ko Bridget mwana Ntigwa karangana ũyũ we na arutaga kĩbaro gĩa kũbũra nguo na kũwatana kaingo na bichi Mbita Bridget Kinya ndomaira Ngaine nende form 3 ikoro kirite mathina ja maingi ngeta skuru kuma primary ore mathe antigere baitu karana Jojo nchwaga basari monona napomba kuturire kenda pomba orenda irandu riu ria kwara grade 22 no tunyetha itandira rike bandu no kwendera kuthoma ende na thina gocora kombo kompangrio 22 pomba kuturiria kenda pomba nya kurendesia kigerio ntumetete form 4 na ntiko ni za pomba choka Tuesday nuntu bwa thina ĩrĩa ngarama ithina na fi ithina na twere twacoka na kiumia kĩa mbere tukengwa na nindi na randura grade 22 na iwitia tamu yingi na tamu itwetete nyante kwa na zampo mbochoka school no tubera nduriu no tumbetanke ngwa nkeza ngakaranja gachoka runene tukengwa u na tugaragaja paike karo tuna garika gutomrenje tikayojo na tambaniriri akorira gatigiro ningina ga primary standard 3 na ndeto na kama form 3 kare na inde meri muno ni kukatembesha gwita skuru agetaga Ngaine na Kinya kurea we kwina thina no twamba sura kidogo arakona kagwe kulita ako ngomba gwita kibaru gene rimanga iswira ngarama ngachwa uniform na bia kurari mwe twaganyomba tugeta ngachwa tare na lezo jwa zete no nda umara ngachwa tugeta sibitari na no nda shughulika ari mono tutungyo gutegera na ni ndachwa gotethio ke bakawera ke MP wetu ni kiri na ke ba MCA wetu ora komba kuona utethio mbagu ntethia kina pomba kwenda kithomo gyako no tunani kwenda kuthoma panda daktari ena pomba utethia bangi banaba gukurukira thina tofauti na ndura komba kuona utethio akomba utethia nkendelea kithomo gyako ndewa ngwerete sana nkarika kithomo gyako sina thina no tubazira tukurukirite mana Jojo kwa mbere twangimuona igita kwa igita akeja akambira mbitere ngugie nyomba lakini ndio taka ndona atikinyitie miaka ndamwira ndenda kumenya story yewe muno iria mbathiri iria mbira uria thinewe kari ngamweja ngarama rira nkuona ngamutetha tethi nyoria nyafi ngamugurira nya blouse skirt cha uniform cha skuru Bridget natarĩrĩtie thĩna kathumba ira kũrũkagĩra kagita kara kuthoma irio cia stima nginya kuona transport ya kuthi cukuru kibaruge nikaurajo nikagwata mwana kandi tinyambo cia nyomba kenda no tonagia kuria ntukuimu nimwe kia uri tukurara u tukagwa tuntuku gya kurukio u nire atukwana nditari kibaruga kioneka tugeta kia ura twakaro u na nje dai school ndine randu ya ngiri 22 negana nkoromba utethio monoro komba guntetheria mpomba kurera nduru kena mpomba kwenera kithomo twichoka school arama ni kwa challenge rimwe tikuthande school nditari mwere ngikana thithi na jewe metho nkwana fi nkwana ani tikuthande school igitare onthe ne meri mono no tubwa Kinya kira tuthoma na kuthoma na kandu nyomba na Kinya mirire ngore mone there ina thina kidogo no tubwa gwethera leta kulimera ke baruga yanga kira skuru goja ara tukaraga eta kuma timago tamanka aimbesi nare uzeta kaderi nantuko chono ngarama ro kire nogoro nande ko kwena kainyaga kali tomuno kulingana na ko dero kali
ande au ningankomba kuona kinya utatetheria tumantu na kinya aloma na kando tukuchionde na kinya mathe yarekire kwaja na ande no mwana wekire ende ni romba riake kiri thirikari ya kaunti kumutetheria kaingotithia na mbere mathomo make akomba kuona uteithio akomba uteithia nkenderea kithomo giako ndigwa ngwirite sana nkarika kithomo giakwa sina thina no tubazana tukurukirite mana jujoko so nandi ikyo to request mto wendi mwega ore ombo umutetheria batu tutethetia ara tukumba tukagura uniform tukare area fee ara tukumba tukare area garama na mantu taje uso to request mto ore omba ikumba kwithiro eno utethio bo muteithia no twitwija ntu bonde batenga nene amuteithia support mwana ojo tugwatanire njara kenda athoma na omba gwa chief dream we ageta na gitaro mekejaga keja karuga katoni mukune ni mwana kana kagerete kwenda kuthoma sana nikamuraja narambumba kuona mtombo wateja takawiro kana MCA kana mtonge antetheria no tukinyangi na gatigire kaika nini muno kuma timao irari gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Meru TV nyokambetaga ki Mutegi nabo arito baraba baguchigwatanira kana baraba kwithira bagitonya secondary school kana ichukuru iwingi tia secondary ne borito kwithema na mitugo etiagirite muno unyoi bwa nchobi na ningi gutuma ndugo cia kwewendo bari tukuru kana bari ana banene ana baba ndibombete kwithira bakie wa mataro na kuru bombe kwithira bakimenya betete chukuru ne kuthoma nabo achiari ne borito kumba kwithira bakimenyera na gukiria kana gakaije onde kana gakare kombete kwithirwa gagiukirwa ni mugongo mukiri wankonja na gutumenyithia nteto jinkuruki Orera skuru sererio soko na seri bakithuranira hamwe na ritom ende anabanthakani bai mataro ni atongoria bamwirio yo emberera bakuru basebani na utoroto borabo tumandosia wendo bongo kobongwa na bawati kwanuranikira bari na kyom kuna tabia kuna behaviors kuna mienendo huwa kwa shule huwa inaharibu watoto wavulana. Halo? Okay, jagutirima muthaka. A boy like you. Agigutonga agisimara kidogo na agikuejaja tubiewa umenyo muthaka huyu ati karibu ega. Huyu atakwambia mambo ingine. Na ni mambo mbaya atakwambia. Kuna mahusiano inaitwa ya gayism na homosexuality katika mashule yetu. Uri nchamba ugoe mwanaume ukagita muthaka ungi ukwira utwike boyfriend girlfriend yake. Ukisikia mtu anasema hivyo mwambie shetani ashi. Pesa kana mbesha paka manyarire yote na mbesha paka kwa mbesha. Paka manyarire tie kirato akakwira ndina ngiringa kwa ugure kirato. Akakwira tu ainga shukuru ngagwikia uti kinya Nairobi. Na muthaka mwenzangu kukwira kama kijana hapo karada. Usikubali kuingia kwa mahusiano wa kimapenzi wa kijana mvulana na kijana mvulana. Hata hiyo kwa Biblia imekataliwa. Halo? Ile kitu hauna kwa shule. Ile kidogo uko nayo. Tosheka nayo na ngangane maisha yako itakuwa sawa sawa. Ne bakuru kinyakiri internet irase thimo sire na manto ya bui na yara ya tebui ende karingana na kira mtu wengwa kwethra akilwelia na borabo retu ne bakuru balweli intabira biene tumithimone. Kuna kitu inaitwa internet. Mtu yoyote ambaye ako na simu kama hii yangu smartphone anaweza fungua internet na asome mambo mingi sana. Ukitaka kuingia kwa devotion iko hapa, iko mbali. Ukitaka kuwa registered kwa mambo ya mashoga, homosexuals, iko hapa, hata kulipa utalipwa pesa ndio uingie. Ukitaka kuingia kwa mambo mbaya yote imejaa hapa. So ni utafinya tu simu. So yangu ushauri ni ya kwamba yale mambo yako kwa internet na simu. Enda kwa simu, enda kwa internet, tafuta yale mambo kama kijana mvulana itakusaidia. Hata marafiki zako wakikuambia wewe unakaa fala kwa sababu haujui hii, eti ujaribu hii ndio kuwe hivi. Mwambie fala ni we. Oriu ne bakuru basunkumia na utumiri bonda wa sembogita nontonika ikathokia utorobo na bawati wekera kithomo na kaita karaba tonya skuru bawati usunkumania na ikundi birabie na itomi. Tafadhali chungeni
na mkuwe na nidhamu ya hali ya juu. Kama mtu anakuambia tuende kwa fence ya shule, ukatae. Kwa sababu hata high school miadarati imeingia kila mahali. Na wewe you are very innocent. Na umeenda kushikana na mtu wa tao, atakupotesha. So please my sons, be extremely careful. Mwingie kwa Christian Union na mkae kwa wale mtu anaweza kukusaidia, naye ni mwalimu. Usichukie mwalimu. Nikiripotera Meru TV ndi Mucio Mawa Mbeta Mukiri Onkonja. Nteto iu cha mukiri wa Nkonja ni chochio tunenkera kanya ga kunogoka kanini aja Meru TV da mugwanja no inde ngakurikania nteto chetu na ombe guchithingatira gukurukira mitandao yetu. Facebook nio Meru TV Kenya, rutere rwa YouTube ni Meru Digital na website ni www.merudigital.co.ke. Okay babara nichokerete tuitana mbere na nteto chetu. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turejani onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Nayo ndi murimo jua nyimba kana murimo jua kansa jua ndite nkunyu na gutongeria kaunti ya Meru
na ndi nture imwe kumantere chia egembe ni garurite rietwa ire kumenyekana na rietwa riak na gutwirwa ntura ya kansa jaja ni nyuma ya murimo juju kwithurwa jukiringithia ntura iji na njira inene na aria kariba ntura iji baugite gutinja kinyemwe itigitwe itiringithitwe ni murimo juju nambe akaribaba ni bakuromba thirikari na tongeria guchwa kioria kia murimo juju amwenda kumenya kinya kaumo karia gatumite murimo juju jomba kutha jutongeretie mono aja county ya Meru. Murithi wa ba na gututariria nteto iji. Murimo jwa nyimba ni jitwikite mpanga rutene rwa Meru jwa rutikite na jukaroma na kini rutene rwa igembe antu kwijikene jalia kini ndene ya kiego hii Bibera ndi MC wa Kashiwod na mbumite ndiri umwe wa nturera itawa ya Cancer Village ya Yoriaki Village tukiaria na kari na turi bara baturaga ndene ya kiego hii ni baugite ati murimo juju barigaritie nontu tumba gwitanja ithatu withira njemwe no mwanka ithiro ina mwari umwe wa murimo jwa nyimba urajo kumenyekana jarietwa ringi ja cancer pakathei etakwa muntua etakwa njoroe etakwa mwegoro metheka etakwa kamwari ka Esther murimo kantheka thira tugirigitwe nture tutete anto saiti anto ekon na bange barabaje tu bakwenda tathi bae tu saiti anto batandato tukuromba tathi thirikari yetu mutongoria wetu William Ruto tukuromba buru bae dia turarira rwatale anto bakuthira na tero atale akentura yonde musima kuma keye kuma mama musima yonde ito tathikete muno no tuba murimo ya kansa anto ibakwete baba inge tukuromba buru ke thirikari yetu yombe utoa utethi bukwana kenda tomba korana na murimo yoyo ate pigo kire antu betu batu thine tu ni ndene nture tu saiti ndene kansa ya uningo mami okwa ara thine na thine kansa thai aiti nyonto na ndiamba ngaigite tu no hospitali tarire nyama loni bangine nyama mwalimu kamwe no ntetheria ya rambi ngitari nio ngidete 1.2 ibo bantetheria bena mba mheshimiwa mwanga tomba utetheka ange na kuondene nture tu na ntu bainge muno para bagwete kansa ndene area tuthigite antu saiti 11 dai tirana ndabarita bonding ndabaikie primary no ntoambele mribura for example ya mami okwa my own little mother admitted hospital gambere 2017 January for the amputation ya left toes achoka admitted ringe this January 2018 to attend hospital the whole of the year for clinic that is radiotherapy jaringe murimo jojo amberia ringe 2019 January admitted morijo dhatu for extraction of inguinal glands chiantere chiere kwa wende to atora hospital meri na vaistiro atoma hospital no hospital ya Kenyatta as we are talking. Mwalimu kamui urori mwalimu omunene ndene skulu ya Mwamba Primary School no mwe ura wathirikite kana ura uringithitwe ni murimo juju jwa kansa kukurukira ngina wawe na nethiritwe ena mantu ja maingi ja kuwa iguru ria murimo juju jwa kansa kana nyimba tinera tu nyonde ne erie tinene ne murimo jwa kansa kansa ni angamizi tanto ko muno especially area within a radius of 500 meters ando baingi bakwete muno ari nkwaria nyume ko ikaburi ya mami okwa Beatrice murimo jwa nyimba ni jitwikite mpanga rutene rwa Meru jwa rutikite na jukaroma na kini rutene rwa igembe antu kwijikene jalia kini ndene ya kiego hii Bibera ndi MC wa Kashiwod na hau ni otu wa kinya muthia jwa nteto chietu thamo gwanja chana rwanda tega nkona ni thamo gwanja irungamite na nusu no inde ngakwendera uraithiria bubwega bwa Meru TV tucemania ntuku ya ruju kire mubango jwa turinge metugikuretera na nthaka igwitwa Faminas muthuri wa Kimathi tinda bwega nimbetagwa Nancy Ndogo.
kwina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiri ana baku ba ukurubwa miaka 12 kwina ma Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima aranirie na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona ruririmbi rwa ntogo ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago